Ya tu ke aku orang buat apa kedua ketik ketiga kenal semua. Tapi bahu meh tetok temu aku. Bukan sebenarnya pilih tak ada cerita. Nah, mak ni pun sudah jadi aku. Sino yang pilih ada penyanyi? Aku ya DJ, nah lumut mo dah ke DJ, nah lumut na ako. Pilih ada penyanyi. Oke, terima kasih Hakim Adia. Selamat tahun 2022 lah menuju kita semua ya. Jadi aku menyiku oke karena bisa nggak lagu sitai dikeluar kartu baru label KMP. Udah dikeluar YouTube lah, udah keluar radio bedal. Laban lagi nanti tapisan dari ATM dulu. Tapi ya lah. Dia sebelah dia. Oh, dulu deh. Ya. Jadi, bunyi kamu tadi lagunya udah bisa di YouTube ngau tay streaming media lah, bahkan sudah Spotify, sudah Joox. Lagu agak yang Oke, jadi harap ke lagu itu boleh muncul lah. Harap boleh muncul. Harap boleh keluar radio lah. Kasih orang lah. Lagu itu sih jadi gagak kumpul kaya. Jadi Tion ya aku minta tolong dari komposer tuning KB. Lagu itu diberi nama Pengerindu Putus di Pantai Dusan. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Jadi ini ambil lagu ke diberi tajuk Pengerindu Putus di Pantai Dusan. Oke lah, jadi harap ke ulit cuma bala mayu. Harap ke mujo ya. Nanti lagu udah keluar ke radio lah. Ulit ditinggal lah. Kau dipinta lah keluar ke radio ya. Dia tahu ulit nyukung aku lah kalau medak ke YouTube. Tapi pakai ilmu masang YouTube lah, kalau medak ke YouTube. Oke, ngajak. Terima kasih ya. Aku mau cerita guys. Tidak kusangka jadi begini, bisa dua kita akhirnya. Aku sendiri tidak mampu berbudi sayang.
sebentar belagu guys. Ồ thì đâu mà được. Nhỏ có thể cùng nông là cao nông là câu từ đấy. Nó cái nhỏ nó cái bẹt luôn đủ đủ. nhỏ cái này. Dance có tờ cô. Bro, oh bro. Có saya bà mi thì tại. Apa ini lah, apa itu kakak lah. Đây là một điên này đâu biết cái này. Mấy cái lúc đi là bé. Spoil không? Jangan jangan dulu. Mama ingat pak. Bà mi không có ai đi ra số. Mama ingat kakak, mama Belagu baru guys. Aku dah kio mayatu. Nitih keyo kita guys. Rehat baru guys, kita ngabang baru. Kami dito guys, Pranava Billy Henry, kami dito guys. Okay guys, dito pukul 4:10 menit guys. Okay. Dito kami lagi berada di Henry guys. Okay guys. Dito kami Kak Sebila Surya guys. Woi,
Ini sila lagi saya Dạ, nó to đi qua. Đây là cái này nó rộng nó là rộng nhiều. Đây là Sợ rộng. các bạn chơi rác của anh không phải là giả nào đi về. Đang rộng rồi đấy. Phải đó, cũng sao vậy? Đây là gọi mình ta đi với đi ngoài về. Kita ini ngayo belagu guys. Oke. Dia tuh kita ini tika yi-nya di vlogger guys. Hello geng. Hi geng. Hi guys. Guys, I'm drunk, you know. I'm drunk. Me is not. Paling is ngerakau. Me is Aduh. now. Let me take watch. Aduh, mari kasih sama. Aduh. Bye, nó lên con chuột giảm một dạng.
The watch says it is 550 euro. It's 550 euro. Jangan coba memasak. Alamak dah, besar. Ayo. Kenapa dah? Kenapa fokus ah? Hi guys. Dah, tu lah. Hi guys. Hi guys. Now We are now. I'm drunk already. Linking very much. We are drinking so much. We are drinking so much. Nicholas is gone already. The owner of this is already asleep. Yeah, I don't know where is him right now. Boy, take the club. This guy also asleep. This is the talent. Asleep already. Hey, peti yan. Apa main? Filipino lah. Let's go and watch everyone else. We are not going home yet. No. We are watching everyone else. No. Hello, bro. You just sit down there. Let's go. You just sit down. Let's go inside. Hey guys. Good morning, everybody. How is everyone doing? Kamau, tahu. Dan jiwa. Kepada Abio. Ada yang lawan. Kepada Sintau. Kepada tuai rumah Matthew. Kami berjanji akan mabuk sampai pagi. Amin. Siang. Cuma tidur pernah batut. Panggilin abang Riau. Ada buat lagi apa? Wah, kawan keren. Tidur sekejap. Udah ada main nama mainnya. Dia mau kerja teh. Sampai pagi guys. Pukul 3 apa? Pukul 7 7:30. Bayar tu dua sini. 12:30. 12:30 ri. Goyang dah gas. Kucing lah bro mulai. Lu ngotoy ngiru. Hujan lagi. Mana mau buat? Mana mau buat? Oke guys, terima kasih. Selamat tahun baru.